Paro Pet ngan bataya pimenta kumnu pa pinle KYC yaga APF pet ne mo ngan yat yang nina Chrome dala pa ne Chrome hang ne pin search HOME home MEMBER home member ta sap chanai bha ma pet ne home member ma ngan search to mun de UAN to pet ni mo alat to what to I okay mo ne pok kan mau ne pasau ai re ai we ne wa cross jarang ai cross kum to nang tapat hang ne jarang kan mau UAN tar UAN pendap UAN jong phi ni baran khamat kan mau enter password ne password jong phi tu password phi dei ban kan mau kan uba phi link wa password uba phi user ka UAN enta la tap nang to pet mo ngan tap nga pet ne lambe ne OTP has been sent to register to apa long unisum kar jong phi de ban don uba phi link ha kan ne ka APF mo to ngan to OTP un ai por pi san minute to kan de ban bit to pet kan ni alat ne bang submit your e-nomination now for AC access to social security benefit for your family without visiting APFO office 3 successful login day attempt remain after that claim failing will be blocked so the file e-nomination hang ne phim dai kan ni ka ton kam anda phila kan ni rupiap ton kam pendap kini ka e-nomination ka e-nomination ka dai ka dai kanang ai pateng sebut kompila sai ma ta katon so example kum sebut pila sai phim don show phila kan new e-nomination ula kan ban withdraw kan ni EPF jong phi tong am ai ma ngan ai ni okay pat untuk page bahan yang ne nilai telik line long minus kidon kini tak yong kini nilai telik ba long care bracket saudong klik to kan mau ni UN ka dengan page ne manage na manage pin klik ha ne manage na manage ngân la pan kan ne kan power teng la kan ne way are live a light high la pan te KYC to kan pet ne pe chunga kan ne chunga status pet kan chunga la dep ma status verification online palan ka to chunga ka la dep ma hang ne kan pi click on KYC document to add kane ba ka pin le KYC ya ka PF ya ka APF ma pila ban pin klik ni ha pang kum to nan ni na pang pan pin tho account jong phi ne confirm pang account number to nang to bat pang account number kan mau new confirm pang account but une pang account unu dei account jong phi mo dei chu pin da be chu bat pang IFSC kan ka pang IFSC kan kum hai pang pli IFSC ka de ban don ta ban ngan tho changa to tho
page merge ว่ามัน verify อยู่ใน ISFC ไปได้บันทึกชัวร์นี่ว่ากันเมาในบัดดักคารณิตาสาวดองสุนทุกโตหังโตกันบันทึกชัวร์โตพิสา verify อยู่ใน ISFC and la verify อยู่ใน ISFC la tho success หังโตกันพิสาเป็นเฮียรนะปอไอหังเนหาอู save ตั้งไอ save กุมโตกะละลองda pila pendap ne ma confirm bang account number manta bang account number bang IFSC to kan mau pa hajrong padawap teng udai ucu u account chongphi ka account bang par uni ba hapo bang IFSC uni pin pendap ya u IFSC chongphi enda pila pendap to pentik uni lan rong blue palatik ngau ne kan mau ne kan weng to tik to bisa verify ne verify ISFC verify tong dang to endap la tep to sai ni kan how ne u save tu kan sapai ka masih chong pi kala pan ong to ma ne kasap endang ngila verify ne ula pan sa pai ka masih par ong ngila tep verify successfully ta tangum to ka basik ha kan ne pan le KYC ya APFO tang ni kan tin kan dat kblish pon